da vam uputim pozdrave ispred Narodnog srpskog pokreta otadžbina sa Kosova i Metohije i da vam u njihovo ime prenesem pozdrave svih Srba sa Kosova i Metohije, i to onog većinskog dela Srba koji živi na Kosovu i Metohiji, a koji neće prihvatiti zločinca i teroristu Ramuša Haradinaja za premijera, kao što neće prihvatiti laž da su srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji izdajnici sa srpske, takozvane srpske liste. To je onaj deo naroda koji je punih 14 godina pre dolaska izdajnika Aleksandra Vučića na vlast golim rukama i svojim telima na barikadama branio državu Srbiju, njene institucije na Kosovu i Metohiju, i u tome uspeo. To je onaj deo naroda koji poštuje i priznaje Ustav Republike Srbije, a ne Ustav takozvanog nezavisnog Kosova, ne Ustav separatističke tvorevine u Prištini.